Enhla nasenzazi sibingelele mawuqala ukungena leli khasi sicelo zokufanelekile uchophe usubscribe kuze uthole okuningi okumayelana nomaskandi kanye nendaba zezwe. Siyapholisa Maseko uZuma usechaze kabanzi lapha mayelana nomuzwa wakhe nokuthi ingane ilandelwa izinkinga ngomuzwa wakhe. Bengizocela lapha sidibane comment section mawuqeda nje ukulalela le speech ebesethula nje insukwini. Amanga nje aqoqiwe afunjelwa phezulu komuntu ukuthi abantu baze bakhwele ukuthi kusho ukuthi ngempela lo muntu uyilento. Uyabona ngathi ngizakhela umuzi wami ngize kaBaba sithathe isinqumo sazakhela kwasuka uhulumeni wathi ngoba usumongameli kufanele kube nezinto esizoziletha lapha zokukuvikela angaze ngicela kwase kuvela kuthiwa no ngokuba nje kubonakala uhulumeni lapha kusho ukuthi uyena omakhelela umuzi kwathiwa kuphenywe kwaphenya izakhiwe ezintathu asikho noma sinye sake sathi uZuma wakwadla utiki noma indibilishi ngoba angaze ngibize umuntu angaze ngicele lutho kwathiwa umthetho neconstitution uthi uma umongameli kufanele ukuthi uvikelwe nazi izinto zisemthethweni kodwa zajikwa lezi zinto zaphendulwa uma ungazi ngisho ngifika phesha kuthiwa umzi wakho lo kwenze njani yathenga insizwa yenye inhlangano yaseParliament esengikhohlwe nje igama lenhlangano yangixoxela ngoba yayingazi yathi hey weZuma ngiconfrontwe unkosikazi endlini ethi awungitshene isekabani seniqeda iminyaka emibili discuss umzi wendoda nje umzi wenye indoda kwenze njani uthi senikhohle ukushaya umthetho discuss umzi kaZuma nje kwenze njani kodwa ithi lensizwa hey ngaba namahloni ngayibona kabusha lento ukuthi hey uyazi uqinisile indaba egudwini mase kutholakala ukuthi akukho lutho ke manje akusekho lutho sokuthiwa hayi wa benefita indirectly singisi-ke ngisho ukuthi mawuthi indirect uthini neyifundisa nazo zixakekile ukuthi ngesizulu uindirect usho ukuthini kufanele ke akhokhe imali ngoba yaziwa noma imalini lolo daba selenze eParliament bakhohlwe na ukuxoxa izinto zeParliament xoxa lona nje yahamba udaba lazo lafika enkantolo omthetho osisekelo wathi akayikhokhe impela ngayikhokha ngibe ngazi uba ngona ngalutho kodwa ngayikhokha ngoba sokusho umthetho kufana ngabe iphelile ke manje lo ndaba laba bathi uZuma kaphuma basabiza yona inkandla kaphuma konakelene inkandla manje kune report kamvikeli wabantu jikelele konje kuthiwa yini ngesingisi public protect ukhipha ireport ethi akukho lutho engithola kuZuma akukho lutho kodwa nje ngicela ukuthi aqhubeke acele ijaji ukuthi lenze icommission ke kuphandwe nje laba bathi uZuma akaphume inkandla ireport akaphumeke uphumelani wenzeni bathunye ukuthi noma yini enitholayo noma ngabe ayilona iqiniso